Assalamu alaikum jamat, kıymetli koyu suyucular. Germestin liniyasındagi qo'chqor 4 dish satışa çıktı. Boyu 95-96, kulak 19. Bunun kulağı da qo'zi кезінде үйшік алып кетіп, құлақтарын бырышып қалғанда, так құлағы uzun эле болмок экен да. Горбонос, цвет, куйрук до конца мындай на закастай да. Буту колу жоон, жиликтүү, пачкообразный, светлый qo'chqor сатышка чыкты. Горбонос. Кулактын жатышы, жиликтери бүт жакшы. Азыр рабочий формада, өтө семиз эмес. Жоондуктары. Куйругу тике, стоячий куйрук. Адрес Кочомкул айылы, Вайна Антоновка. Bunun бериле турган баасы 100 000 сом. Доставка уштуп беребиз жети областка. Кыргызстандын бардык жагына салып жиберебиз. Байланыш телефону 771 37 07 31. Кызыккандар чалгыла.